Niko sam ne može kupiti kolica od desetine hiljada maraka, ali zajedno možemo. Ma kakvo ograničenje, kolica su moje, kažem, prevozno sredstvo, moje službeno auto za ostvarivanje ciljeva, rješavanja ozbiljnih problema, poput odlaska doktora na rehabilitaciju, pa recimo do završavanja raznih poslova, pa čak i odlaska na kafu s prijateljima i uživanje. Što se tiče šta ne bi mogao raditi bez kolica, iskreno ništa, ali bukvalno ništa. Sad kažem, od ustajanja na krevet odmah idem na kolica, odlaska na WC, za stol gdje jedem, odlaska na posao, rad na računaru, jednostavnije šetnje, izlaska u park, u prirodu, bilo šta, ništa bez kolica. Džaba mi da imam i Ferrari ili nešto, da nemam kolica, bez njih ništa ne mogu izaći ispred zgrade da me ljudi vidi, ali kamo šta drugo. Kakva reakcija ljudi kad čuje koliko košta recimo tvoja kolica? Reakcija ljudi kad kažem pošto su recimo nova invalidska kolica po mojim mjerama i sve koja koštaju, ne znam, od 20 do 25.000 eura, svi se zaprepasti i stanu i kažu halo, sad te pare možeš kupiti fino, dobro auto, novo auto. I ono ne vjerujem. Znam ja da se može kupiti auto, ali meni auto ne pomaže da se ja krećem, da uđem, ne znam, u stan, da izađem na kafu, da izađem, da odradim neki posao i tako to. Što se tiče finansiranja, ja trenutno nažalost nemam kolica koja su po mojoj mjeri. Trenutno sam kupio polovna kolica koja koristim, isključivo zbog toga što su trenutno udobna i sve to, ali nisu sad kažem po mojoj mjeri. Jer nisam imao financija baš da kupim kolica koja koštaju tako puno. I bukvalno zato što su preskupi. Što se tiče finansiranja, na našem Tuzlanskom kantonu, nažalost, u uredbi za ortopedska pomagala i druga pomagala, uopšte ne postoji stavka za finansiranje u kupovinu elektromotornih kolica, a da apsurd bude još veći. Recimo, postoji stavka za kupovinu, mislim, a i to su neke bijedne pare, 80 maraka, da se kupuju akumulatori, koji koštaju 800 maraka, by the way, i ima joystick za elektromotorna kolica, ali Ima kolica. znači kolica uopšte ne postoji na listi. Gdje prestaje logika, počinje Bosne. Bukvalno, dosta puta smo to rekli i ponovili da je invaliditet skup sport. Prvo, moja dizalica, moj najbolji prijatelj, svako jutro ona me nježno podigne i spusti s kreveta u kolica. Na prvom je ona mjestu, jer tu je uvijek bilo problema sa tim, dok nisam imao personalnog asistenta, i kad imam personalnog asistenta, znači njegova leđa trpila su sve to. Sad je dosta lakše i brže ide. Definitivno, moja najcool je dizalica, jer svaki put kad me ono polako digne i spusti na kolica, sam sebi kažem, evo ga još jedno uspješno polijetanje i slijetanje. Novi dan počinje sa uzlijetanjem. Svaka marka nas približava jednom ortopedskom pomagalu, koje znači slobodu. Kampanju možete podržati donacijom, uplatom na naš bankovni račun ili putem PayPala.